mina hi nga endla script xa ku vuhosi byi challengewa mara swi famba na munhu because chavi a nga vi serious ena nsimba a nga lunga u ya ku ti challenge vuhosi loyi content ayi boli loko mi lava ku registereliwa tikhampani mi lava ku restore-iwa tikhampani loko ti ri deregistered mi lava ku endleriwa ti-returns both CIPC and SARS for companies and for individuals and for any other compliance issue, even if you need a security, please talk to me. I'll talk to my lawyer. Will definitely help you. So please, I train xikwembu xa hi rhandza xikwembu xi na hina hinkwenu inkomu. Vakhandle Group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuhuseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka u nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni. Swiyenge swa Vakhandle Group swi katsa leswi: muganga basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand, u kuma tende 100 wa switulu, mobile toilet, basic sound system, tihunyi na 5000 rand. Muganga premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10000 rand. Muganga super premium ya ku nyika 15000 rand yi tlhela ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena. Muganga cash only benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena. U joyina muganga unveiling benefit vuxokoxoko byi le ka 064 755 5674 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za. Rhumela rungula eka info@vakhandlegroup.co.za. Vakhandle Group, we are family. Hit it 10 that December 2025. Present there. Taba humesa album ya Ngunyas the Punisher, the man that punishes. Yena lwa akanzi ku tinqambi hinkwato. Ai munhu wo bifa mara antang advisor kuna van'wana va lava ku leteriwa a va leteri vo fana vo Shaka Chauke va ka va nga koti nchumu ku analyze va tlula ku hi mina no tlanga sweswo Shaka Chauke nga ta ni rilela. Ni la ku vulavula hi two ya tinsimu ta Soli Makamu, ya ku sungula ku nga Ndwalo, ya vumbirhi ku nga Vutomi bya khale. These are very fascinating songs. That's why I chose them. I don't want to lie. I browsed through the album. There are songs that I repeat. There are songs that I've never even paid attention to it, like Major General. Natunganyana. But that first beats, yeah, they're my favorite. Yeah. This one, Ndwalo ne. Inside the story and the numbers. So I thought, nah man, let me share everything with you, the detail, especially the numbers. I had to write a tree diagram. Hopefully you will be seeing it then. So for me to understand everything then. So mara looking similar, just to give it context, iba avulavula na malume wa yena kokwani wa yehe and vanhu lava nga va mention vanhu lava hanyaka hi va tivaka most of us. Majimi lo Jim Jetro what katsa swo kutana tani. Yeah, I wish I had that clip. If I happen to find it, I will share it with you. So i ku nsati loyi a nga ri na nuna a nga ri na maxaka a ri na vana vanharhu. If you listen to the song attentively a nga vuli ku ri na mfana wun'we na tintombi timbirhi, but loko a karhi a hlamusela hi ku luya i tshove n'wanenge, luya a tshova luya a hungukisiwa a ya leli van'we loko va heleketa n'wana va ala, i karhi a ku nyika ti-gender ta vona. So n'wansati loyi mi kuma a ri na vana va yi 3, a ku ri mfana wun'we na jaha, a ku ri mfana wun'we na vanhwanyani vambirhi. So loko a ya mahlweni i tlhela a vula i kwini hahani wa kona, i kwini malume wa kona, i kwini mantsongo wa kona, hikuva na lava xaniseka ku ya relationship ya kona na hahani, mantsongo or malume swa ku taniya. Loko ku ri malume ta ku va i vatukulu sweswiya. So la i ku nyika context ya ku a ni rivalanga ku vanhu lava ni ta ya va na vatswari, va na maxaka, va na n'wini, se va langutele na mina ni ri wexe ma vo. So luya un'wana wa jaha ivi a kuma n'wana a tlhela i teki nsati a kuma n'wana and a nga tirhi, like loko u yingisela xitori lexiya hi ku ya hi xona a nga tirhi, mina a nga pfuni hi munhu loko yi tsandzeka ku va xavela mpahla, swakudya ni va akela tiyindlu to va tlela ka tona. So xitori lexiya xi spend about 6-7 minutes xi hlamusela xitori xa yena mhani luya, and then in less than 2 minutes a faketela vanhu van'wani vo talo. So swi simple,
mhani loyi i n'wi kume a ri na 3 ya vana, 1 jaha and 2 girls. Ivi that boy a teka nsati a tlhe a va na a kuma na n'wana. Vanhwanyana lava vambirhi lavaya va ya kuma vana mara va papa vo va ala ku va hlayisa se na vo i mindzhwalo, that's why ku ndzhwalo lowu i ndzhwalo, so swa ku vo ya va n'wi tisela mindzhwalo ma vo. Se and mhani luya before a lova i kume vana vambirhi na yena ku nga vanhwanyani vambirhi na vona vana va 2 va ariwile ma vo. Like i kume 2 ya vana i kume 2 ya vana na mhani luya ku nga vanhwanyani na va kume vana va vula ku lexin'wana i mhani. So loko a karhi a hlamusela ku lexi a xi tshoviwe nenge kumbe xi hungukisiwile, it gives you the gender. Now that I'm explaining famba yingisela risimu leriyani u ta swi twisisa ku why ni ku i vanhwanyani vanhu lava a nga va kuma na mhani luya wa ku pfumala maxaka wa ku sungula. Loko a karhi a complain i ri vana lava tele and mehe ni la ku teka nsati wun'wanyana swa ni tikisela, so ka nsati loyi i kume vana vambirhi lexin'wana already xi na n'wana va xi tshove nenge, laha a hetelelaka ku ndzhwalo lowu i ndzhwalo na wona va xi tshove nenge va ala n'wana, lexiya xin'wana xi pregnant, that's why a ku se swi famba hi swinharhunharhu meaning ku i 6 ya vana i 6 ya vatukulu, so 3 va fambisa sweswiya and then hala ka lava van'wanyana lava i 7 ya vana hi ku ku te 3 ya mhani luya a nga ta na yona a fika a kuma 2 ya vona mhani luya a tlhela a kuma 2 na mhani loyi a nga n'wi rilela ku ni lava ku teka nsati hikuva na ha ri na nsati hi ku luya i lovile, se i kume 2 ya ti-girls leyin'wana yi nga pregnant and leyin'wana yi nga na n'wana i ndzhwalo lowu a hlangane na wona, so i 7 ya vana and in actual fact i 8 ya vona because luya wa jaha a nga 1 i na nsati lava a faneleke a va hlayisa yena i ri tlhaka a swi antswa loko a ntirha ma-business a ma fambi ma swi vona. So sweswi ni ta boheka ku ni teka laptop ni ta mi hlamusela ni ta mi hlamusela xitori xa vutomi bya khale. So a hi sunguleni so loko the title vutomi bya khale it was giving that thing kumbe va nga ha vulavula hi timhaka ta khale ku vuhosi bya khale. Loko a sungula i sungula hi ri xana varhangeri lavo hleva a va ri kona khale hi ku lava sweswi timenemene vona like scene i pimpi ya vurhangeri swin'wana swa ku taniya, so marito lama hinkwawo lama nga ma sungula hi wona it's an advert of the song. So leswi a nga ta swi vula laha in the middle i swa nkoka to lead up to the final end of the song, mara fana na loko hi endla tivhidiyo ta YouTube hi endla leswiya swa ku hi faka clip nyana yo karhi at the beginning ya ku xavisa video leyi ku mi ya yingisela mi ze mi ya fika leyi mi ta kuma timhaka ta so ta ku nandzika ma ni twisisa. So ka risimu leri ka leri ni nga mi burekela rona a vulavula na malume na kokwana, ka risimu leri i vulavula na munhu loyi a nga hanya khale hi nga mukhalabye kumbe mukhegula i munhu lonkulu loyi a nga hanya hileswaku ndlela u vutisa lava nga rhanga va yi famba. So i ri hi vavisekile hi ku pfuna vakokwani hayi hi ku pfuna vanhu lavakulu, u byela vakokwani ku hi vavisekile hi ku pfuna it's more like expectations ma ni twisisa. So ni tsha hi marito yo karhi la ka this thing ku na leswi ni ta loko ni ya hansi ko mi nga ta titwa ntoto wa ko ku ri it seems like a nga helangi ka mhaka yena M_L_F_M hileswaku xa n'wi wa ri nkengerelo loko o za a luma a nga tshiki like he will fight to the bitter end and ku na vanhu vo tala va ri sola a nge wisi Munghana Lonene F_M yi fana na ANC yi nge wisi hi munhu ANC, don't compare Munghana Lonene and ANC is dying without removing anyone ma ni twisisa, but Munghana Lonene it's an organization. People will come and leave. Dissatisfactions will be there, satisfactions will be there, depending on who benefits at a time. Man, so anyway, congratulations to them on hosting their awards in Bushbuckridge, led by Rose Chabalala. We believe in women leadership and we commend her and we
we support in this thing. A swi va swa yena i swa rixaka. I government leswiya, they might feel entitled but it's a government, they must know that, right? Se a ku ri hava tifoni a mi jelezalana njhani, swi le ka second verse leswi. A ku ri vuloyi bya n'wina a mi kombana njhani evanhwini, a mi byi kombeta njhani evanhwini, because na ha swi vona through those VNs ta ku hlevahlevanani and other, like I had access to that group ya Munghana Lonene. I just left. A wu ta kuma va ri ku holoveni, va ri ku hlevahlaveni, kun'wana u za ku ri ku timhaka ti yaka mahlweni, but ya mahlweni jealousy ya n'wina a mi yi humesa njhani rivaleni, sweswi mi pfuna hi tifoni. Loko mi lava ku duma a mi wisa munhu, i swi vuleni leswi ka Gaza boxa, if I'm not mistaken. Ku maybe mi lava mi hlaya va rhandza n'wina vanhu va tshika mina. Ku duma hi ti-celeb a swi ri kona khale, a mi hlaya va xinyori ku mi rhandziwa hi vanhwanyani na. That was too much. So let's take it like this. Varhangeri va xisati emintirhweni na khale a va ri kona, women leadership. Keep that in mind. Everything I said in this video is very important. Lavo gangisa vatirhi loko u va bambisa, loko va bambisiwa a va hlongola vatirhi. We know ku the late a gangisiwa hlongoliweni ntirhweni mhaka nga bambisa vurhangeri, a hi swa ka MLFM leswi swa kun'wanyana, just joking. Let's be serious vakhegulu lavakulu a va lava swihlangi na, ka ha ri marito ya lama ya ku vula ku mi gangisa vatirhi, and kuma ku mukhegula. And when you look at people who are leading in the forefront, for example, I'm directing this video to MLFM, so it means there was something there. And majority of the time when Solu was there, it was not led by a female, it was by a male. But when he left, it was led by a female. Na n'wina switulu swin'wana a mi swi kuma hi nyimpi. We must not forget ku Maguvani did not leave MLFM because his time was up. He was forced out there. He was forced out to leave the station. When I interviewed him, he said he overstayed his time there. He may not have stayed it in actual ways like I'm saying, but you could tell you overstayed. He was no longer welcomed. So it means he had to be pushed out like they do in the ANC. Xana varhangeri lavo hleva a va ri kona khale switsongo swa MLFM ku hleva, and to show ku a no makelela swa MLFM, he goes further. Xana tinsimu ta tinqambi a ti tlangiwa ka radio va nga dizangi na, because sweswi ku va u tlangiwa ka radio you must pay someone, u fanele u diza, you must pay something to someone. Ku holova na muhaxi a wu tsemiwa moyeni, like just to fight with the colleague a wu rhumesiwa moyeni. If the colleague is the favorite, a wu ri thyakeni. Va ri vahaxi lava khale a va menamena na vona na, a va lava ku tshembiwa va hleva van'wana, a swi ri kona swilo sweswo na? Because lava sweswi timenemene vona i pimpi ya vurhangeri, timenemene vona. So marito lama hi lama nga sungula hi woho a advertiser this part ku ri this song swi tiveni ku ni endlela this part. Pimpi ya Chabalala a nge lunghi a nga rhandziwi vona. Chabalala i chavi a nga rhandziwi. We know those voice notes where chavi va nga n'wi lavi, especially ka MLFM va lava promoter swilo swa vona. Ku vula ku ntiyiso Chavi used to host Next, a va n'wi byeli ku na Next a nga ha host Chavi, because he just accepting that bag ya ka Munghana Lonene which is peanuts, but it's good for a profile. So Chavi a nga ha host Next because Munghana Lonene a yi n'wi pfumeleli ku interview vanhu. Hambuko a ti vulavula vita ti ku bvo mina loyi. So ni te
a swi tshika a endla nkanu vona CMC. They will never give him better position. They will never give him more time to act because they know if he gets more time, Chavi has a good following and he knows how to promote these things. Oh, use promote that's a fact. Yeah, but it's part of what if they pay him, then they won't use. Yeah, Mkhaya on forward to angelungu wakholeriwa. Shem ukholeriwe khale. So Mkhaya, just look at that. So this song was directly fighting in the MLFM, fighting the leadership. The way they lead, it's more it's not about leadership. It's more about gossips. It's more about degrading others. It's not about building each other. It's about jealous. Those things hi leswi va lwisaka le xitichini le. Mina a ni chuhangi a ni cha munhu hi mi vava hi jari kula hi mbacha tani na xitima but twana la loko mi lava ku registereliwa tikhampani mi lava ku restore-riwa tikhampani loko ti ri deregistered mi lava ku endleriwa ti-returns both CIPC and SARS for companies and for individuals and for any other compliance issue, even if you need a security, please talk to me. I'll talk to my lawyer. Will definitely help you. So please, I train Xikwembu xa hi rhandza, Xikwembu xi na hina hinkwenu. Inkomu.